guys, let's eat mais. I challenge myself to eat mais without my postiso. And pada na, bungi-bungi. Angat ta! Ito. Dapat ko, di pa nagkakaan mo, tapos tiso, di kagatuhan. La. Ang akas ka! Alam! Tanay, adi kasi muli, kita na ka. Nasakit. Pero Bunso ka na, mahal. Mahirap talaga pag bungi, guys. Tignan mo, nakukulog lahat. Ay, naku. Mainit. So guys, marami pa tayong ngangat-ngatin. Masakit pala, guys. Secret pala, guys, ganito. Agtakin ni kasta. Ne. Hindi pang mankin makin. Ichichay. Secret na, guys, nung bungal kakastoy na. Di baba. Di baba kang agngal-ngal. Ay, agkirab. Adi ka no tulbog ti motor. Adi ka no tulbog ti motor. Ka? Isa lang, guys, yung ano ko makan ko kaya nung kime inakan, guys, nasakit si Chan nadagsod. Kaya hanggang kaya ato yung gugot ko. Parang dyan, tapos na, maliit na lang. Kunti. Ay, kunti na lang. Kunti na lang. Pahit na lang. Inalam, adik ko. Tapos na guys. Wala pa kung ang challenge ko bagbagi ko. Thank you sa panonood. Bye-bye.